watching. You're watching Issue Boy TV. Issue Boy TV. Issue Boy. This is your host, Issue Boy. Namin diri karon sa SRP, magsugod na mo 38th anniversary. 38 years na ang Alpha Kappa. So ipakita ang mga brad yan, ipakita. Long live brad! Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that stuff when I pulled off the line. Oh, YouTube na yan? Nag-video yan, parang chewy ba? Nag-video music. Dahil mga danaw nga ito. Black stripe, yellow paint. I hear they scared of it, but them pros ain't. Soon as I hit the club, look at them face. Hit the pedal once, make the floor shake. Sway inside, my engine roaring. It's the big boy, you know what I paid for it. And I got the pedal to the metal. Got you out here checking game. Hi. Long live. Just made $1 million, got another million on my schedule. No love for a boy, I'm breaking hearts. No keys, push to start. Yeah. Kira mo dia. Ya. Oke dong. Oh, Mandaue itu badai. Yo chop ni, Brad. Yo jantun. Oh, yo. Yo jantun yo. Boleh, Brad. Brad. Hey, Brad. Brad.
Tukari bro! Erwin! Let's go.
criticize, motherfucker. Naputol, napay lain, naputol. Ay na bro, naputol bro. Tana.
Nahuman namin sa mo Caravan sa 38th anniversary na namin dire sa North Recla doon sa Cebu. So human na siya, successful kayo. Naray na plata ug may mga nabiriya gamay and okay na sa guys. Nasi Nash. Okay kayo Nash, okay kayo. Okay kayo tanin bro. Init tanan. Nangaitom na sad mi. Di maihap mga pilagi may Akrho, mga libo-libo yun, di ba? Nagkan kistanan yun. Di mabangbang. Planting ni kaniya dito sa konstruksyon. So continuous ang abong service sa kuan sa country. Kaya abong make sure nga muna abong service sa mong muna yung part sa mong hierarchy, which is service to God, service to country, school, family, and fraternity. Nya karon kung makita niyo karon nga nagkausap mi kani siya taga-lining lugar ni from south and north sila abot tanan. Pero di pag yun siya, mga last 5 to 10% na sila. Sir, medyo hilom na, wala na kayo frat war, pero medyo yung tao. Pero ang siya, may gara karoon trips and all. Do you issue a statement para nagkuha mga medyo gara kayo? Actually, once they bylaws, wala sila makonsider sila nga. Mensahe mo ano mga membro ng mga yun? Kamu nga nagtinaro? Lately, later, ma-realize lang nga way padulungan. May ayaw Japon. So, ang pinaka-importante, magkausap ta. Kaya ang theme sa mua is, Jesus is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. And only through Jesus, we can attain peace and unity. Alright, thank you. Sige, ikapila na ni nga year, sir? 38. Praise ba mag- Boy. This is your host, Issue Boy.